mtu hawezi kuikubali. Ntabwo buri muntu wese yakwemera iyo. Siku moja tulikuwa kwenye izo nshingano yazibayemo kugeza mu mwaka w'1992. Nyuma yaje guserwa n'undi mukoresha babanye kugera atashye mu Rwanda mu mwaka w'1994 mu kwezi kwa 10. Akomeza kuba wifuzwa. Mu mwaka wa 2017 yahabagiriwe ku kizabukuru. Maze Imana imutoranyiriza undi muhamagaro urushaho kuba byiza. Yakomeje n'ibizigamitima. Kwihanganisha umuryango tubwira ngo mukomere kandi mwihangane. Ile ni maisha ya mzee kuko n'ubuzima bw'umusaza tuvuye ambao walikuwa wanaonesha pale. Ubwo n'ubuzima turimo tureba gukorana buhanga. Mzee aliishi, alienda hospitali siku ya 3. Kwa gatatu umusaza yari kwa muganga, lakini mimi sikuweza kuandamana naye. Ariko nje ntabwo nabaye hafi cyane ngo tugumane. Sikwenda naye. Icyo nje ntabwo twajyanye. Mimi nilishuka siku ya samedi. Nje nagarutse kwa gatandatu. Nilikuwa najua kama nitarudia lendi au mardi. Niyumvagamo kubyanze bikunze kuwa kabiri cyangwa kuwa mbere nasubirayo. So wakati nilifika samedi, icyo gihe rero kuwa gatandatu nje nshika hano, ni mzee alikuwa hospitalize Kanombe. Icyo gihe umusaza ari mu bitaro i Kanombe. Kafika Kanombe, icyo gihe none utageze Kanombe, kakuta mama, asanga umubyeyi mama, kuta na ndugu yangu Ndayambaje, asanga umuvandimwe mwene data Ndayambaje. Yeye ndiye alikuwa naye hizo siku 2. Muri iyo minsi 2 niwe wari umurwaje yari aho hafi. Wakati nilifika, icyo gihe mashika, nikapata chair de poule. Nahise numva sheshe rumeze. Nikaona mzee vile iko, nitegereje mbona uko ameze. Mzee alikuwa kingali na nguvu. Nukuri babwije ukuri nabonaga agifite imbaraga. Mzee alikuwa akiweza simama, yaragishoboye guhagarara. Mzee alikuwa akiweza kwenda hata petit besoin, yaragishoboye kujya kwiherera yijyanye. Lakini wakati masaa inaenda ikiongezeka, ariko uko ibihe byakomezaga bijya mbere, mzee situation yake kaendi na kwa mbaya. Niko uburyo bwo kubaho n'ubuzima bitagendaga neza nibabonaga byoroshye. Bijaribu madawa ya aina yote. Twagerageje imiti y'ubwoko bwose uko twayandikiwe n'abaganga. Waganga walifika pale, abavuzi barahageze, wanajaribu njia yote, bagerageza ibishoboka byose. Ile samedi kuri wa gatandatu hatukulala. Nukuri ntabwo twigeze turyama. Sikulala. Nanjye ubwanjye ntabwo naryama. Mzee umusaza alikuwa anapata usingizi ya saa 2. Iyo yagiraga ubuntu bwo kubona ibitose yasezeraga amasaha 2 gusa. Anasimama tena. Kandi akongera agahita abyuka. Anaamka. Akabyuka. Anasimama. Agahagara. Zingine saa 2. Ntandi masaha 2. Na zile saa 2 no nyuma y'amasaha 2 alikuwa na maumivu. Kandi muri amasaha 2 afite ububabare bwose. Maumivu ya nguvu sana. Yari afite ububabare bwinshi cyane. Uyisikie maumivu. Reka mbabwire ngo nimbabwire ububabare ariko mubyumve ko bwari ububabare. Ilifika wa mahali, hari igihe cyageze tukafanya intervention kwa morphine. Tugerageza umuti bita morphine.
Uwo muti wita morphine. Ile morphine Uwo muti ubwo bwoko ya kupunguza maumivu. ni umuti ugabanya uburibwe. Lakini ile dawa haikumsaidia. Ariko uwo muti ntacyo wigeze umumarira. Kwa na pumzika kidogo tena nasimama. Yagiragaho gatoya akongera agahagarara. Alikuwa na nguvu kweli. Kandi koko babwije kuri. Tunajaribu kumkamata, twageragezaga kumufata, lakini anatusukuma. Ariko akabwira uti oya. Sema niache. Wewe mundetse. Tunajiuliza nataka enda wapi? Tukibaza agiye tunakosa. Tukabura wapi. Lakini ni maumivu. Ariko yabaga ari kurwana n'uburibwe. Maumivu buribwe inamsumbua. Ari umumereye neza. Ikafika dimanche, bigera ku cyumweru. Dimanche nayo hatukulala. No ku cyumweru ntabwo twigeze dusezera. Hatukulala dimanche, ngo twaryamye ku cyumweru. Ikakucha lendi. Bicyari kuwa mbere. Lendi kugakuye ekipe y'abadoktere. Kuwa mbere haza itsinda ry'abavuzi mu rwego rw'ikirenga. Biko balikuwa dirige na Ethiopia mwa hivi. Bari uyobowe n'umudokiteri cyangwa umuganga kuva mu gihugu cya Ethiopia. Wakakuja kufanya assessment ya mzee. Baza kwita ku musaza no kugenzura ibijyanye nawe. Wakaniambia, barambwira, unajua vile mgonjwa na mzee anagonjwa. Ese suzi kubona ko mzee ameze, suzi ko arwaye. Mzee anagonjwa sana. Mzee harababaye cyane. Vyote tunaweza msaidia hapa, ariko ibyo twakora byose hano tumufasha kumsaidia. No kumufasha gusubira. Mzee alikuwa na problem ya foie. Ikababwire ngo umusaza afite ikibazo cy'uburwayi bw'ibihaha. Mwijima. Murambabare mwijima pardon. Kwa na problem ya foie. Yari ikibazo cy'umwijima. Na ilikuwa imefika ku degré final. Kandi yarigeze ku gihe cyanyuma. Kaniambia, ndetse barambwira, hakuna kitu tunaweza fanya hapa. Barambwira aho bigeze ntacyo twamufasha. Kwa kuwa tumekata tamaa sasa. None natwe twumva tutagiye gucika intege. Sasa tutafanya nini? Turibaza ngo none turabigira dute. Ule daktari, noneho uwo mudokiteri nikamuuliza, ndamubaza ni kwa naongea tu Kiingereza. Twavuganaga muri bibi cyongereza. Hajui Kinyarwanda? Abarazi Kinyarwanda. Hajui Francais? Igifaransa ntacyo yarazi. Kamwambia sasa, ndamubaza ni kwa nini mnatuweka hapa? Kubera iki muturetse ngo tugume hapa? Kama mzee hamwezi msaidia apone. Niba ntacyo mwamufasha ngo noneho akirabe. Kwa nini mnatudistraire hapa? Niki gituma mudutinza hano? Tuko nauza dawa za sheri hapa. Kandi turimo dukoresha imiti ihenze cyane. Tuliuza dawa za sheri. Twaguze imiti ihenze. Ule daktari akaniangalia, muganga arandeba kama kunisikilia huruma, ntukungirire muwe. Kaniambia sasa, arambwira uti noneho tunatawandikia dawa, tugiye kubandikira umuti. Ile dawa umuti ushobora kugira icyo wakora, kukuwa na sensation, kugira ngo atangire yumve hari ubuzima. Kwa sababu mzee alikuwa ameanza poteza fahamu. Kuko umusaza arimo agerageza gutangira kwibagirwa. Ile dawa jina yake rifaximin. Uwo muti ni uko nguko witwa. Ile dawa uwo muti, uwo muti tulitafuta fasi yote, twawushakishije ahantu hose. Rwanda muzima ikakosekana. Ntaho tutageze mu gihugu aho twabashije umuti turawubona. Dawa tukaipata Kampala. Umuti twawubonye mu gihugu cya Uganda mu baturanyi. Kandi dawa ilikuya, iyo muti wabonekeye, tukasikia kama mzee atapona. Noneho twiyumvamo ko musaza hari yakira. Lakini wakati alianza kunywa dawa, yatangiye gukoresha uwo muti, akazidi kwa mzaifu sana. Ahubwo nibwo yarushaho gucika intege cyane. Kwa kweli ilikuwa inaleta huzuni sana. Ni ukuri byari biteye agahinda. Mzee alikuwa na maumivu, yari ari mu buribwe, mu bubabare. Kafika mahali wenzangu walikuwa wametoka, igera igihe bagenzi banjye bari bagiye. Ilikuwa karibu 7h50 comme ça. Hari na saa 11 n'iminota gutyo hejuru. Kaona mzee hali yake inageuka. Mbona ubuzima bw'umusaza burimo buragenda bwenda. Fanya kukua karibu yake, agerageje kumuba hafi, nione matokeo kugira ngo ndebe ikiri muwe.
Nyuma ya pale ndetse nyuma yaho nikaona mzee mkono inatingizika hii mkono, mbona ukuboko kwe kuratitiye. akasema hii dawa ko sinafanya sasa. Ukuboko kw'imoso kuratitiye, ndavuga ni wawe n'umuti utangiye gukora we. Kumbi ilikuwa mwisho wa mzee. Burya yarari masezera cyari igihe cye cyanyuma. Mzee alikufa kama shujaa. Nikababwire ngo umusaza wacu yagiye nk'intwari. Alikufa bila shida yote, yatabarutse nta bindi birenzeho. malgré ile maumivu, nubwo yarababaye, vile mzee alienda. Ariko iryo ni ryo herezo ry'umusaza. Asante sana. Yatabarutse amahoro, Imana ibamugisha. hari undi nawe ikadusabe Claudina Awari. Claudina chatumombe nawe ni umumama mwenye alikuwa karibu pale na mzee, yari hafi kandi bugufi bw'umusaza. Kwa sababu kuna watu wengine watasema atajaribu kukatakata mambo, hari benshi bari buvuge aragerageza acagaguremo akasama ngashobora gushiraho utuyiko na tubiri. Siku nyingine nilikuwa nampatia vijiko viwili vya chakula, anajaribu. Umunsi wa nyuma, ikintu cya nyuma yashize mu kanwa nigiye yashizeho ikiko cya mbere, icya nyuma kimunanira kumira, arabirekura. Siku ya mwisho kwa safari yake alikula kijiko moja tu, wakati alipotia pili ikakataa. Nabifatanyaga nuko mama nari ndiho ndashakia inzu. Hiyo wakati nilikuwa nikitafuta nyumba, mama arambwira ati genda ubanze kwanza ushaka inzu. Urumva narahajyaga nkajya no gushaka inzu. Unasikia kama nilikuwa nikitafuta nyumba tena naendelea kwa hospitali. Narajya rero ku bitaro ndabashaka nimero ya mama, shakia ndayambaje, shakia Johnson ndababura. Kabla sijakwenda hospitali nikatafuta namba ya ndayambaje, Johnson na mama, wote nikakosa simu zao. Amasaha abiri ndiho ndabahamagara, amasaha menshi ndiho ndabahamagara. Ikamaliza saa nyingi nikiwaita ndababura. Kapigia simu kiukweli simu. Fata umwanzuro kujyayo. Nikasema mwisho acha niende. Ariko nsanga abaganga bamaze guhamagara mama, bamaze kumubwira ukuri kw'indwara zose. Nikakuta waganga wa daktari wamemwita mama, wakamwambia ukweli wa magonjwa yote. Sanga mama yacitse intege. Nikakuta mama amezayifika. Mama yafataga amasengesho y'ubwoko bwose. Mama ameshika maombi ya kila aina. Ariko kwa senga ariko bigenda bibatisha. Lakini wakati akiendelea kuomba mambo inachange. Ndamureba mbona yuko bayukundi mama. Kamona mama nikakuta amebadilika. Mbona yuko yataye ibyiringiro. Kaona kwamba mama umetupa matumaini. Ariko ntinya kumubaza. Lakini kaogopa kumuuliza. Kuko nari maze kubona uko papa ameze. Kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa nimejionea hizi baba yuko. Imana arantuma. Wanena wakanituma. Imana mama arantuma. Mama akanituma. Ambwira ibyo njya kugira ku mudokteri, ibyo njya kubaza ku mudokteri. Akaniambia mambo ambayo nitakwenda kuuliza daktari. Amarezilita yiwe nagombaga gusaba. Kuko rezilita ambayo nilikuwa nikienda kuomba. Noneho arangira arambwira ati mumubwire byose n'umukobwa we. Sema huyu ni fie wake, muambie kila kitu. Noneho negera umuganga ndamubwira ntimbwiza ukuri papa ameze gute. Daktari kamwambia niambie kweli baba agonje. Aranyiganira ambwira uburyo ki bimaze kugera kuri stade ikomeye. Akaniambia hakika kweli ngeza nafika kufa mahali pa Mungu. Namubaza none se indwara ikomeye niba mudashoboye kuwivuza ese nta mahanga yashobora kujyamo? Akasema kama nyinyi mnashindwa hakuna mahali pengine au inchi tunastahili kuhamia ndani. Ariko arambwira ati iyi ndwara afite ngo kwisi hose hana hamwe bashobora kuvura stade arimo. Hii magonjwa kwa watu ambao anafika ndani hakuna mahali wanaweza kuweza. Kugira ngo ngumaramatiko cyangwa nkurangirize. Sema ili nikwambie ukweli. Ngo nta n'indege ishobora kumujyana muri leta arimo. Hakuna hata ndege yoyote inaweza kukubali kutembea pamoja naye. Imana ya mama yakoze ibitangaza byinshi biruta ibingibi. Mimi nilikwambia hapana, sio hivyo. Mungu wa mama ametenda miujiza. Twabonye byinshi mama yasenge bigakira. Tumeona mengi zaidi mama ameombea na wakapona. Kandi nubu ari mu masengesho. Na hata kwa sasa mama iko kwenye maombi. Mukagarande barasuzugura. Wakati daktari ameniona kanidharau.
asohoka katoka nje. icyanangazaga mama yakomeza agafata amasengesho ariko nawe abona ko biguma biba bibi. Kilivyonishangaza ni kwa sababu mama amebaki katika ndani ya maombi na yeye mwenyewe anaona kama tunafika kwenye hatua mbaya. Ariko nawe rimwe na rimwe nkamenya ko yafatira amasengesho atakirya. Moja kwa moja nikaona kama mama ameshika maombi na hakukula. Ariko agera igihe nkajya numva isengesho rye aravuga ati neema yako baba. Nicyo yavuga. Akafika katika ndani ya hatua akasema ubuntu bwawe Mana. Nicyo kintu yasengaga yumva indirimbo z'amasengero, yumva indirimbo z'Imana. Ubwo yakomeje gusenga, aliendelea kuomba. ngira ni Imana kwajyaga wumva mama. Mungu, mbona ulikuwa nasikia mama? Biri kugenda gute? Nini inafanyika je? Ibuka mama. Kumbuka. Ariko nkabona Imana ntiri kumwemera. Nikumva isengesho. Nasikia maombi yake. Ikorwa imirimo ye. Kumbuka matendo makazi zake. Bakasengera abantu bagakira, dufite ubuhamya. Tunapona tuko na ushuhuda. Mbona hausikii maombi ya mama kwa sasa? Ariko mama anamugaburira ntarye. Mama anampatia chakula lakini hakukuwa nakula. Ariko atinde kaja rya nimugoroba ngamenya kwa Lakini anasema na utakula magharibi, najua anachukua maombi ya kuomba. Papa yaramaze kugera muri koma. Papa alikuwa ameenda mkoma. Baze kumushira mama sonde, tushira mama sonde, tunatia maziwa na potage. Ariko mama nabona yuko yacitse intege. Naona tu mama amekatika nguvu. Imana nzi ushobora byose. Unajua unaweza yote. Noneho dufashe mama nawe ntarwaye. Saidie mama naye asiugue. Nalifite ubwoba yuko kuko tuzi yuko agira imbaraga ariko akajya na nguvu. Igifu cye turakizi. Estoma yake tunaijua, magonjwa ko turi hano. Sema Mungu, mbona tuko hapa? Mama nawe ntaze kurwara. Mama asigonjwe na yeye. Imani mambika imbaraga zitakuko zigana nguvu zenye za ajabu. Bigezaho ilipofika pale ya nyuma masiku za mwisho vile batoto banaenda anza masomo, nisiendake Gisenyi tena nirudie nyuma kuanza tena upya. Niba ufashe decision kumujyana, kama umechukua mpango ya kumbeba, ngakwinginze nzaje Gisenyi na niendake Gisenyi na nishamaliza mambo yote. Ningaruka abana batangira ishuri, batoto baanze masomo. Nyumbani kwenda kunawa, Ndayambaje arampamagara ati garuka muzee. Ndayambaje akaniita, rudi mzee imeisha. Ngo kandi rukanka kuko mama twamubuze. Kimbia kwa sababu mama tumemkosa. Kuko papa maze gupfa mama twaramubuze. Baba sali kufa mama tulimkosa. Sijue fasa alienda. Tukamutafuta hospitali yote. Tukakuta fasi moja iko yeye peke. Muri yo misi yose, kwa ile siku zote yarasigaye asenga masengesho atagira ijambo na rimwe. Alikuwa anafunga maombi na hata sema neno lolote. Jambo na rimwe yavugaga. Hakuna hata neno hata moja alikuwa anasema. Alikuwa anasikia tu neema yako baba. Na neno ya kusema neema yako. Maze kumubona, sasa nilimuona
yarambwiye ati ngwino urebe papa. Aliniambia kuja uone papa. Kumureba ikintu yaramagara akamubwira tugiye he. Kitu ya kuuliza sema unaenda wapi? Tugiye he koko. Unaenda wapi? Kamila umugejeje he. Kamila unamfikisha wapi? Ibyo byose Imana ikuzimu. Nasema yote Mungu anajua. Mama imbaraga zawe Imana irasize. Nguvu zako mama Mungu anazijua. Amekuachia kazi. Nashukuru Mungu. Nitoka kunyumba ile saa kachukua kikapu nikasindikiza mama. Nashukuru Mungu sababu alikubali fanye na ile ingine ilikuwa kitu. Maombi yangu Mungu alisikia. Sawa. Muendelee kuwa na nguvu. Wabibze mu murima we. Tunataka pia kusikia mdogo yake na mzee Mulinda. Ngira ngo twumve murumuna w'umusaza Mulinda. Petit frère wake yuko murumuna we ari barahari. Ayahanga muona alikuwa anavala triko. Biragoye kugira ikintu umuntu avuga. Iko ngufu kuwa na kitu mtu atasema. Uri umubyeyi kosa mzazi ibintu bikomeye cyane. Ni bitu bigumu sana, bitu ya ngufu sana. Papa yaradufasha araturera. Baba alituchukua akatulea. Atwigisha ibintu byinshi cyane bitandukanye. Alitufundisha mambo tofauti. Adushiramo urukundo. Alituweka ndani upendo. Atwigisha kubaho. Akatufunza namna ya kuishi. Kandi akagerageza kutuha inama. Anajaribu kutupatia shauri. Kuko yarazi kwa zadusiga. Kwa sababu yeye alijua kwamba atatuacha. Mimi yarandeze anshira mu bana. Alinilea akaniingiza muhesabu ya batoto yake. Ndakura nikakomala. Aransabira akanienda nioweya. Umugabo nikakuwa mwanaume. Ariko no mu rugo iwanjye na kunyumba kwangu akomeza gukurikirana imibereho yanjye. Anaendelea kufata pia maisha yangu. Yanyigishije imodoka. Alinifundisha kutembeza gari. Ambwira ko numvaga ko ari kugira ngo nge ntwara mama mu gihe adahari. Nilikuwa nafikiria kwamba ni muda ya kubeba mama wakati yeye mzee hayuko. Ariko ubwo narangije kwiga, lakini wakati nilimaliza kusoma, anyereka ko akanionyesha kwamba atari gutwara mama, si kubeba mama pana, ahubwo byafasha n'umuryango, ninaweza saidia pia jamaa. Ibyo ndabikora, bile nikabifanya. Nabwo abona ko bidahagije, akaona kwamba haitoshe, akanshiramo umutima wo kugomeza kwiga. Ananiweka roho ya kuendelea kusoma kugira ngo mbone n'izindi kategori, juu nipate na zingine kategori. Nabyo ndabikora, na vile nikabifanya. Yemera no kunyishurira mu banga, kakubali kunilipia hata kwa kuko byasabaga amafaranga, kwa sababu ilikuwa naombwa pesa. Ariko abikora nta n'umubizi, kabifanya na hakuna mtu alikuwa anajua kwa hii nyumba. Igikomeye cyane yanyigishije, nguvu alinifundisha, byabaye ngombwa ko tujya gushakira ubuzima mu bindi bihugu, sababisha twende kutafutia maisha mwa nchi zingine. Ariko mbere yuko mpaguruka, lakini mbele nisimame, arambwira ngo mwana wanjye, kaniambia mtoto wangu, ikintu gikomeye kurusha ibindi byose, kitu kigumu kushinda vitu yote, umuryango, ni jamaa. Zite ku muryango, ujali jamaa, abuzukuru banjye, wayukuru zangu, ntibazagira ikibazo, wasipate shida yoyote. Ubwo iminsi yashize mama yanyandikiraga avuga ko siku zilipita, wakati mama aliniandikia na kuniambia kwamba
papa yarwaye amaguru yabyimbye. Baba amegonjwa miguu imefimba. Nibwo nashatse ko muvugisha. Nilitafuta gisi ya kuzungumza naye. Ariko ntiyambwira byinshi. Hakuniambia mambo mingi. Arambwira ngo umwana wanjye narakubwiye ngo uzite ku muryango. Toto yangu nilikwambia usike sana ushughulikie jamaa. Agisubiramo Karudi tena sikujua ni nini. Icyari kumbwira. Sikuelewa ni kitu gani iko naniambia. Ariko ubu nibwo ndi kubibona. Lakini hapa njoo niko naona sasa. Nibwo ndi kubona umuryango. Njoo niko naona jamaa ambao walikuwa wananiambia. Asante sana. Tunakaribisha pia petit frère mzee. Murakoze n'abandagira ko twakire. Karibia hapa mbele. Naye ana kitu ya kusema juu ya mzee. Kugira ngo agire icyo yasema yavuga. Karibu sana. Musaza karibu tukoze. Asante sana. Kiukweli nina furaha kwa kusema mbele zenu. Mbere nitwa Muindo. Majina yangu ni Muindo. Izina ryavukiye lituruka muri Kongo. Hiyo ni jina ambao wamenipa kwa sababu nimezaliwa katika ndani ya mji wa Kongo. Mu Rwanda nitwa Muhire John. Yaani majina ya huko Rwanda ni Muhire John. Murinda ni mkuru wanjye. Murinda alikuwa mkubwa wangu. Mu burwayi bwe je ntabwo nabashije kuba mpari. Ndani ya magonjwa yake mimi sikukuwa hapo. Namenye ko yagiye mu bitaro saa 8 kwa gatatu. Nimejua kwamba ameingia hospitali mercredi saa 8. Ndi mu mahanga. Mimi nilikuwa mbali katika ndani ya nchi zingine. Ngeze hano kwa 4. Nimefika hapa siku ya 4. Saa 12. Saa 12 za jioni. Tumugoro. Za jioni. Ntabwo nabashe gukurikirana uburwayi bwe. Sikuweza kufuatiliana na magonjwa yake. Mu bitaro aho yarari. Hapo hospitalini kwenye alikuwepo. Sukumwanga. Sio kumkataa. Impamvu z'akazi. Ni sababu ya kazi tu. Gusa tashimira abantu bose bari hano. Ndani ya yote kitu kikubwa ninatoa asante kwenu kwa kila mmoja ambaye yuko mahali hapa. Kandi bashijwemo n'Imana. Kwa uwezo wa Mungu. Mwese nk'abantu bateraniye aha ngaha. Nyinyi wote kama watu wenye uko mahali hapa. Ndabashimira ku Mana. Ninawashukuru mbele za Mungu. Nundi wese uzabasha kuba yabona umuryango umuherekeza mu bintu byose, yaba ari ibibazo nangwa si ibyishimo tuba turimo. Na kila mmoja atakayekutana na shida au kuwa na harusi anaona familia zinamkaribia. Bari ibintu by'ingenzi kandi tubishimira Uwiteka. Ni vitu kabisa vikubwa, ni kitu ya kumshukuru Mungu sana. Ndabashimiye. Nyinyi wote kiukweli nawashukuru. Mu gikorwa mwitabiriye kuba mwaje kuherekeza mukuru wanjye. Kitendo kikubwa ambao mmetenda kuja kuambatana na familia mkubwa wangu. Muje kudufata mu mugongo. Kuja kutufariji. Ni ibintu byo kwishimira Uwiteka. Ni kitu ya kuwashukuru nyinyi na kumshukuru Mungu. Nagabana buri muntu wese. Si kila yote anapata hii neema. Amen. Haleluya. Asante. Asante sana. Tunamshimia mvandimwe. Icyo cyuho tugomba kugisa. Kiukweli sisi tunasimama kama watoto ambao anayoacha, sisi tusimame katika ndani ya nafasi yake, pasionekane kama kuna haiko mzee. Uyu yari umuteye wacu. Huyu alikuwa mzazi wetu. Yari umujyana. Hata pia alikuwa mtu wa kutupa ide au shauri. Wacu twese by'umwihariko yari inshuti ya buri umwe
Kwa upande mwingine alikuwa rafiki ya kila mmoja. yaduhaye buri kimwe twari dukeneye. Wakati yote alikuwepo, ametupatia kila kitu yote ambacho tulikuwa tunahitaji. Yaritanze abaho nabi bwacu. Amejitoa kaishi vibaya ili sisi tuishi vizuri. Ariko aratasha. Lakini anaondoka. Natwe nabo asize. Na sisi kama wale ambao anayoacha, tuzakomeza twubake umuryango. Tutaendelea kujenga familia. Kuko nawe yatunzemo ubumwe n'abana. Kwa sababu naye ameendelea kutuumba kama kitu kimoja au kuwa na umoja sisi kama watoto ambaye aliozaa. Tubuze umuntu w'ingenzi kuri twe, ariko wenda Imana yamukunze kuturusha. Tunakosa mtu wa maana kwa upande wetu, lakini Mungu aliyempenda kuliko sisi. Turuhukira mu mahoro. Pumzike kwa amani mzazi. Byukuri yadutoje buri kimwe, atweretse ikibi. Hakika ametufundisha kujua kizuri na kibaya. Atwereka ni cyiza. Ametuonesha hata kizuri. Umwihariko uko yaturemyemo umutima. Kwa hatua nyingine ametuumba moyo mzima. Asante sana kwa ndugu Erike. Kumuvandimwe Erike tunamushimira kwa ile ambao anasema. Arakoze kuvuga amagambo atoroshye abasheshe. Sema kitu kikubwa sana. Avuza amagambo akomeye cyane. Zaidi anasema kwamba ikirenzeho avuze gikomeye. Tunabaki nafasi yake. Aravuze ati tuzasiba icyuho cye. Usema kwenye haiko tuko ni kitu mkubwa sana. Bisobanura ngo atazaba twe tuzahaba. Ni responsibility ya mkubwa sana. Urwego rwo gufatisha ni jukumu zikomeye. Ndio maana kitu moja mimi naweza sema ibyoroshye, niyo mpamvu mwiriye kuba navuga ni mzee hakukufa bana. Ntabwo mzee yapfuye, sababu tunaendelea kumuona ndani ya aba bandugu yetu, kuko tuzakomeza kumurebera mu rubyaro. Tunaendelea kumuona katikati yetu, tuzamubona ari hagati muri twe. Sasa kuna mjomba wake moja, noneho hari nyirarume. Tunataka ni Justine kuko Justine, hari Justine akaba na Muhorakeye Justine, naye akaribia hapa mbele, nawe yakwigira hangaha imbere. Alafu ana kitu ya kusema juu ya mzee, kuko nawe hari icyo yifuza ko yavuga ku musaza. Na Ingabire Claudine, ndetse Ingabire Claudine, karibu sana. Tubaye Kanombe tukaenda kuyenawa aragiye nawe, tukasema kiukweli mjomba naye naenda, ntabwo twashoboye gusubira Kanombe, hatuweza kurudi Kanombe. Ngeze mbwira Imana ese ubona ibi ari byo dukwiriye. Kasema Mungu kweli tunastahili hii mambo. Mama wacu yari imfura yuko kwa muyomba akaba umuhererezi. Mama yetu ndiye mkubwa kwa mjomba mama ndoka alikuwa mdogo. Yeye mama yetu alikuwa anamkamata kama mdogo yake. Nyuma yaho natwe tugira ibyago mama arapfa. Baada ya hapo na sisi tukakuwa na msiba, mama akafariki. Muyomba w'imfubyi tena natwe tubimfubyi. Hapo mjomba akakuwa yatima pamoja na sisi. Ariko muyomba nigeze duta. Lakini kiukweli mjomba hakututupilia. Ndetse na papa wacu ashaka kumugore. Hata baada ya hapo baba yetu ameoa mke mwingine. Muyomba nigeze duta. Lakini mjomba hakutuacha kiukweli. Muyomba yari umuntu woroheje. Mjomba alikuwa mtu ambaye ana moyo mzuri. Alikuwa mtu afunga kichwa. Mimi simwite mwanaume, mimi kwangu ni mzazi, kiukweli mzazi. Muyomba nyine urabona ubupfubyi. Natwe dusize turabana 8. Wayatima, mama ametoto kwa watoto 8. Turiho kubuzima butatworoheye namba. Maisha ya mateso tumeteseka pamoja na mjomba. Kandi Muyomba nawe afite impinja ziri munsi yacu twari dukuze ahubwo. Kiukweli sisi tulikuwa tunakoma kidogo, lakini mjomba alikuwa na watoto wadogo. Muyomba ntigeze yahoraga atambuka akavuza ingunga ya Muyomba ya taxi yatwaraga twumvaga sone twatubonye Muyomba
dushaka. Yani gari ya mzee tulikuwa tunasikia mjomba anapiga kengele, tunasema huyo ni mjomba kabisa. Tukavango iyo soni ni ya myomba. Nasema hiyo soni ni ya mjomba. Tukiruka magatuma ngumwana ngiri kuja woni myomba dushaka. Tunakimbia tunasema huyo ni myomba na tuita. Ananyosha mkono juu. Anatupa pesa ili tuende kuemea. Hatukuwa wana njaa. Hiyo wakati tulikuwa na milima fasi pa kulima ndani ya Gishwati walikuwa wamefunga, lakini mjomba alipoendelea kutulea na iko na watoto wadogo, anatusaidia na tuwa pamoja na watoto wake. Twagezaho nitwavuga ngo se twagona yuko nayo imaze kuba mukuru se myomba kuzo kubanza tuzagera tukamuremereza. Unasikia kwamba nipo maliza kuma akasema mjomba tutamulemea. Tibaze ku muhanda. Mbona anangali naendelea kuita se watu wakuja kubarabara? Mamduka kamuga ati Murinda wibuka bana ba Rose. Au mamdogo anamwambia papa Murinda kumbuka watoto wa mama Rose. Mana yanjye ntacyo myomba tadukoreye yadufasha ugashoboye. Hakika mjomba ametusaidia ngiza alikuwa anaweza. Ntabwo twamufataga nka muyomba nongeye kubisubiramo ni narudilia kwetu hakukuwa mjomba, lakini kwetu alikuwa baba, alikuwa mama. Kugeza igihe n'abana barumuna banje bigaga ibyumba akabavana mu rugo akabavana iwacu akabageza i Kigali, restaurant akabamatika kila mahali, anawapa pesa, anawaguzia chakula kwenye restaurant. Ntabwo simba besha kiukweli swadanga kuri muyomba sina la kusema juu ya muyomba. Ndavuga ariko se umanika kufika numvaga ko muyomba ari Gisenyi naho ntazi nahanga numvaga ko hata sifika hapo kwenye mji wa Gisenyi ninasema mjomba yupo, mamdogo yupo, mjomba yupo, tunasikia vizuri. Satani ni umugome, shetani mbaya. Musanzi Kanombe ndavuga ni se mimi nimemkuta Kanombe nikasema muyomba agifite makabaza mama Sadri arihindukiye. Nikauliza mamdogo yeye murambira ko burada cyafite mjomba yuko na nguvu, ariko mwitegereje akimwona nikaona hakunijua hata kiukweli. Simba wese jewe sinongeye gusubira inyuma ngo uvuge ngo nzasubira kana bati se arabo. Mimi sikurudia nyuma nikasema hapana, sitaongeza tena kumwona mjomba. Kama taishi kama haishi mimi sijui. Sikuongeza kumwita mamdogo, kumwambia mama Sandra sina kitu ya kuongea na wewe. Komeri hangane na kintu nguvu, sina kitu ya kuambia. Tajende nyine twaje kumva ngo muyomba aragiye. Kuanzia hapo tukasikia kama mjomba anaenda. Kasema tukua tunajiandaa hiyo kugira ngo mbabwire ko muyomba wacu yari umubyeyi. Akinacha niwaambie ndugu na marafiki huyo muyomba alikuwa mzazi. Yareze n'abavandimwe kuko nago amelea wanaume, amelea mama. Yadukoreye ntabwo twiteze kugeza igihe muyomba twageze mu Imana muri kumana wakati kuambia Mungu wampaye akazi nanjye nakira muyomba, nipatie kazi nisaidie muyomba wangu kutumia kugira ngo nawe yite ku mpinja se ko ili aendelee kusaidia watoto wake. Imana nanjye impa kazi njya gukora muri Oroferi na kera ku Nyundo, na Mungu akanipa kazi nikaenda kutumikia muri Oroferi na ku Nyundo. Ayo nakoraga make nanjye ngita kuri barumuna banje hizo kidogo nilikuwa napata na kutizama wadogo wangu. Yatakitaga uko yagitangaga muri muyomba alikuwa na kusaidia, ngisa alikuwa anaweza, tunasema naye saidie watoto wake. Ndirero kuba muyomba Imana yamwisubije kiukweli, kama Mungu amejirudishia muyomba. Wenda sinsenga cyane ariko aramutse apfuye wenda kazahura na mama ntavuga ni hari nta gahinda yagira, lakini kwa kwenda kwa akakutana na mama sisema kama ndasema kama hata kutana uzuna, lakini sio kama inawezekana. Aho ngaho Simba Imana yonyine. Ikindi cyakabito cyakuvuga mama Sandra urabizi turabakunda, tunawapenda, tubaka umutima. Abana bamuyomba turabakunda. Mama Sandra abana bamuyomba nibajya bishe mu byo bitumenyesha tubimenye, niba babana tubimenye, nyajuza tubwire tuje tunanirwa ariko twambie tushindwa, lakini ko muyomba tazimye muyomba yasize, yani usikie kama muyomba kuzimika, ameacha familia, abagabo amekuachia wanaume, hakukuachia watu, usigiye umuryango ugaragiye, ntabwo akugendeye cyengera kugupfira nk'umugabo udahemuka. Anaenda kama mwanaume kandi ko wanamwaka mzuri,
yuko ulikuwa unampenda. Wumve ko turi kumwe namwe ku Sikia kama mutima. tuko pamoja nanyi katika ndani ya roho. Imana ikomeze kubibakomeza. Mungu aendelee kuwaweka nguvu. Nanjye ntabwo nabura kuvuga kuri Muyomba. Yanaga ku ishuri kugeza kuri murabanyi. Mimi na moloko yangu alikuwa anatubeba kwa masomo. Tukazinduka cyane. Tunalamukia sana. Ugiye kwiga ibyumba. Kutoka Bigogwe tunaenda Byumba kusoma. Muyomba tugasanga dutegereje. Muyomba na tungoja kumtalaba. Tunaingia mugari. Tunaenda mpaka Kigali. Akabanza akatujyana muri restaurant. Anatubeba mu restaurant. Tugafata breakfast mu gitondo. Tunachukua chakula ya asubuhi. Akaduha na transport tugeza ku Anatupatia transport ya kutufikisha kwa watoto ya dada yangu mwende msome vizuri. Na mkono unatembea mzuri. Muyomba hari occasion twagize mu minsi ya Muyomba kuko occasion tulipata siku zilipita. tubasha kumushimira mu Tukamshukuru kabisa zarani. twamushimiye mu kumagambo. Tulikuwa tumemshukuru kabisa kwa tulikuwa na mpango kubwa. Twabaye imfubyi turi bato cyane. Tulikuwa mayatima na tungali wadogo. Imana nyine turakura tukakomala. Dufite umugambi tulikuwa na Muyomba aragiye ariko ntabwo Muyomba aliacha batoto ari inshiki afite abana iko na batoto ababyara bacu turi kumwe kandi tuko pamoja tunawapenda ntabwo turabakunda cyane tunawapenda sana Muyomba ikintu nshima Imana nuko atagaragara ngo umubiri umugaragure atware atinde mu bitaro kabisa kawie mu bitaro Nagisi Mungu anaonaka asema mtu anagonjwa sitaki aendelee kugonjwa mu hospitali sana. Ile tunashukuru Mungu sana. Muyomba uragiye Muyomba naenda. Nziko wageze amahoro. Mimi najua umefika kule na amani. Kandi ukuri Imana. Asante sana. Okay, asante sana. Mkuwe nguvu. Akoze cyane mu ruti rwo gukomera. Kwa ngambo ya mapastere ruhande rw'abashumba kuna mtoto yake mmoja hapa alikuwa anapenda umwana we yakundaga cyane Pastere Mababa kandi yari umwana witwa umushumba Mababa rafiki ya mzee yari inshuti y'umusaza wakati alikuwa anaona Mababa alikuwa anafurahi sana igihe mzee yabonaga Pastor Mababa yishimaga cyane naye aliyasema ana kitu ya kusema kandi nawe aravuga ati nanjye ndumva hari icyo navuga muri karibu Pastere Mababa reka umushumba Mababa tumuikaze Gervais mwamba uliopasuka kwa napenda ile nyimbo wakati Mababa anaimba kunda hiyo ndirimbo kunda kuyiririmba wakati Mababa anaimba se mwamba uliopasuka yerimba ngo igitare cyase alikuwa anacheka kabisa anafurahi sana karibu Pasteur Mababa karibu mushumba Gervais Yesu ashimwe cyane amen gusa biragoye ni mambo ngumu sana ariko lakini Imana iradushoboza Mungu atatuwezesha nguko Pastor Chuma bivuze kama vile Pastor Chuma anabisema nje yari umubyeyi wanjye mimi alikuwa mzazi wangu ndetse cyane na tena sana ndi kugera aha wakati mimi nilikuwa nafika hapa nari ndi mu buzima bungoye bubi nilikuwa mu maisha mbaya tena maisha magumu sana noneho bigera igihe ikafika wakati tutangiye kumenyana neza wakati tulianza kujuana mzuri abonye ubuzima ndimo alipoona maisha yenye ilikuwa ndani afatanya na Mary banshakira inzu bangondeshereza inzu baka shikamana na mama wakanitafutia nyumba banshakira na matera kabona arasetse naona anacheka hari igihe kimwe naringiye kuva mu modoka kuna wakati nilitafuta kutoka mugari arangije akora mu mufuka akagusa mboshi arangije amenoti ya 5
akanipatia 5,000. Yambereye umubyeyi, alikuwa mzazi kungambo yangu. Nje nabagangeza twabatubonanye, mimi nilikuwa nikifika hapa wakati tunaonana tugaseka gusa, tunacheka tu. Yari umuntu, alikuwa mtu waganirizaga kaguha umwanya, alikuwa anakupa nafasi munaongea naye, kandi uko ngiye twabanye na jinsi mimi nimeishi naye nuko yambereye umubyeyi. Alikuwa mzazi kwangu. Hari igihe naje gusenga, kuna wakati nilikuja kuomba hapa, hano huzuye hari abantu benshi, hapa kulikuwa kunajaa watu wengi. Mbona ahagurutse ku ndebe, nikaona anasimama kwenye kiti yake, ngo ninicare, akasema ikala. ndamubwira mzee icara, nikamwambia mzee ikala. Arambwira ngo umubyeyi mwiza, akasema mzazi mzuri amenya abana be, anajuaka batoto yake. Hari igihe twari tuhagararanye hano, wakati mmoja tulikuwa tunasimama naye pale, ambira ijambo rikomeye, akaniambia neno nguvu sana. Gusa lakini Imana imwakire mu bayo, Mungu ampokee moyo wake. Kandi ndabizi ko, na mimi najua kwamba ku munsi mwiza Yesu azagaruka gutwara itorero tuzamubona. Siku ambao Yesu atarudi kuchukua kanisa tutamuona. Biblia iravuga ngo abafite ibyo byiringiro, Biblia inasema benye biko na ile tumaini ntabwo bidukoze isoni, haituaibisha bana. Twemera Imana, sisi ambao tunaamini Mungu, ntabwo yapfuye, yeye hafariki, yasinziriye, amesinzia. Kandi turashimira Imana, na tunashukuru Mungu ko atashakishijwe, atashe akishijwe, anarudi ameokoka. Murakoze Imana imwakire. Asante, Mungu ampokee mwalio wake. Asante sana. Murakoze cyane. Tunapokea Papa Chuma ambaye iko na fasi ya jamaa, twongeye kwakira mu izina ambaye anasimamia jamaa, Mzee Mulinda Musaza Chuma mu izina ry'umuryango. Ni kusema yeye ukuvuga karibu sana, naye ana kitu ya kusema. Karibu mzee. Karibu mzee. Mwese muraho. Abasalimu nyote. Nigira ngo abaraha twese tuzikia twicaje. Inajua na inaelewa sisi wote tuko tunaketi mahali hapa, tunajua sababu Sumuneze si furaha. Kamagarara ngaha ku mpamvu ebyiri. Wote nisimame hapa kwa sababu mbili. Uruhande rumwe ni kubwanjye bwite, upande mmoja ni kwa ajili yangu mimi mwenyewe atagaragara imbere, na ile machozi ya ndani, ariko Imana ibiyabona yose. Hiyo machozi yote Mungu anajua, ariko izahanagura amarira ya nyayo. Lakini kiukweli hakika Mungu atapanguza machozi ya kweli, kuko amarira yose Imana itayitaho, kwa sababu si kila machozi ambayo Mungu anayoangalia. Ku ruhande rwanjye bwite rero, kwa upande wangu ndavuga amagambo makeya ku byavuzwe, naongea kwa machache kwa waliosema. Mugabo witwa Yumvuhore, mwanaume wanamuita Byumve Buhore, aje avuga indirimbo ivuga ngo Yesu usize nkuruki musozi. Alipoimba wimbo wa kusema unaacha habari gani kwenye mlima? Atese abantu babugiye wari ruvumwa. Anasema kiukweli hawezi ondoka na jambo, wewe ni mtu mwenye kulaaniwa. Mu buco wa Kinyarwanda na none, ndani ya utime ya Kinyarwanda, si kenshi ko wavuye mu mubiri abantu bakurikiza amagambo yo kuvuga uburyo yagize, ahubwo baramutaka. Si mara nyingi watu wanamsema ngizi alivyo marehemu, lakini wengi wanamsema mazuri kuliko mabaya. Nubwo yaba atashimwaga, abantu bagerageza kubirengaho. Hata alikuwa mtu mwenye hana shukurani, lakini watu wanaacha hiyo, wanamsema mazuri tu. Ariko ndatekereza ko kuri Mulinda atari uko bimeze. Lakini kiukweli nafikiria juu ya Mulinda sio hivyo.
nje ubwanjye ndatanga ubuhamya ku bijyanye na Murinda. Kwa upande wangu nashuhudia kuhusu Murinda kuva mu mwaka wa 2010 kuanzia mu 2010 kugeza mu mwaka wa 2018 kufikia mu 2018 twabanye mu kazi, tumeishi naye katika ndani ya kazi, aho yarari uruhande rw'ikigeragezo gikomeye gitsinda benshi, mahali kwenye alikuwa kwenye jaribu ambaye nashinda wengi. Kigeragezo mvuga ni faranga, ni jaribu yenye wanaita pesa. Mwese murarizi ko ifaranga ni kigeragezo. Nyote mnajua kama pesa ni jaribu kubwa. Ariko Murinda, lakini Papa Murinda hiyo miaka yose, hiyo miaka yote twabanye 18 dukorana mu kazi, tulikuwa tukitumika pamoja, yigeze ageragezwa na rimwe wenda ni gitsiri kimwe kizana. Yeye hakujaribiwa au kushindwa na jaribu ya pesa hata 100. Kugeza ubu igihe cyose naba mbicecetse cyangwa mbivuga, ndabizi ko ukiranuka ku mafaranga ntiboneke ikizinga ku mafaranga ni ikintu gikomeye. Kwa kunyamaza au kusema kwa mwenye haki mbele ya pesa si kitu rahisi. Rero byavuzwe ko ari umuntu w'umugwaneza, umuntu woroheje, w'umunyamahoro, benshi murabizi. Nisema kwamba ni mtu mzuri, nyote mnajua. Bana n'abagera hakenshi, hata wale wenye wanafika hapa mara nyingi, abari abaturanyi bacu twerekeranije imiryango, hata majirani ambao tunakutanisha milango. Kuba uworoheje, umunyamahoro, abaturanyi twese tukatangira ubuhamya. Kuwa mnyenyekevu, hata mtu wa amani, sisi wajirani wote tunamtoa hiyo ushuhuda. Rero ku ruhande ubuzima bwe nkuko babivuze muri documentaire badutambukirijeho, hakika ndani ya maisha yake kama ngizi kwenye documentaire wamesema watanga uburenganzira ku baraha bose batanga ubuhamya, kwa kupatia nafasi kila yote kwa hapa wanaweza kushuhudia. Uruhande rw'umuryango rero, kwa upande wa familia, ngira ngo dushime mwese mwaje ahangaha. Nataka niwashukuru nyinyi wote mko mahali hapa, kwa mugenzi wacu cyangwa se kwa muvandimwe wacu wakuwe mu mubiri, kwa ndugu ambaye Mungu ameondolewa. Ariko by'umwihariko ngira ngo mvuge ku bantu bakeya, lakini kwa upande mwingine nataka niseme kwa watu wachache. Umugabo witwa Johnson, katika ndani mwanaume wanamuita Papa Johnson, yanafasha guhagarara, lakini saidia anaweza kusimama. Sijui kama kwa wapi Johnson. Witwa Ndayambaje. Kuna baba tena wanamuita Ndayambaje. Sijui kama yuko wapi naye pia Ndayambaje. Hari dada Claudine. Dada sister Claudine. Hari mama Yvette. Mama Yvette. Noneho barangajwe imbere Mama Sandrine, na wakiongozwa na mama Pastor Mama Sandrine. Aba bantu bose mubona ngaha, hao watu wote mngizi mnavyoona wako hapa mbele, batubereye inkora mutima cyane, wamekuwa watu wametugusa katika ndani ya mioyo yetu sana. Kubera ko aba bantu mubona batwikorera imitwaro twagombye kwikorera muri rusange. Hao watu ngizi mnavyowaona wameshika mizigo yetu ambayo tumekuwa sisi tunabeba. Nkuko mwabyumvise, kama ngizi mlivyosikia, abantu baraye bataryamye igihe n'iminsi 7, hawakusinzia ndani ya siku 7. Amaso yabo yahanganye n'umubabaro wa mwene data Murinda, mecho yao imepigana na maumivu ya ndugu Murindwa. Inzara n'inyota, jana kiu, batewe no kubona umubabaro bakanirwa kurya byabagezeho, wamepata hiyo yote imewafikia. Leo ndababwira mu izina ry'umuryango, ninaongea nao katika ndani ya jina la familia. Icyo mwakoze Imana ishobora byose bitaba cyanditse, ile ambayo mliotenda izakibahira kama jibugi. Mungu mwenye nchi na mbingu atakumbuka. Murakoze cyane. Asante sana. Nanone kandi turashimira itorero, pia tunashukuru kanisa
kuva ku munsi wa kumvise inkuru yo gusinzira kwa Murinda, kuanzia siku waliposikia kusinzia kwa mzee Murindo, ntibarasubira mu ngo zabo, wengi zaidi hawajarudi nyumbani kwao, baracyari ahangaha, wangali mahali hapa. ibikorwa muri gukora Imana byandike mu gitabo cy'urwibutso, kazi mnazozifanya Mungu azandike kwenye kitabu cha kazi, azabibahera ikamba ry'ubugingo, na Mungu awalipe hitaji ya uzima. ngaho dukomeze kwihangana, muendelee kusikia vizuri, ibindi tuzabyongeresha, na mengi zaidi tutaona na kesho. Imana ibahumugishe, Mungu awabariki. hari undi muntu nawe umuturanyi hano imbere, kuna jirani reka nawe uriya mupapa nawe tumuhereze umwanya, hacha huyo baba akuje tukupe nafasi, karibu aje nawe hari icyo agira ngo avuge, kuna kitu ambacho anataka kaseme. Igihe cyose hari n'ibyo numvaga arimo kuvuga hariya hanze, na wakati alikuwa hapo nje ko bageze muri uyu mudugudu, ko bakiriwe muri uyu mudugudu hano, wakati waliopokelewa kwa kuingia hapa kwenye mdugudu, ngira ngo niba ntibeshye izina ni Papa Bongsa. Papa Bongsa, sawa, karibu Papa Bongsa, nawe hari icyo yavuga. Murakoze. Asante. Murinda umuryango we, mzee Murinda familia yake, tumaranye imyaka igera muri 25. tunaishi nao miaka kadhalika 25. Murinda twabanye ngewe nyiri mutoya ntarashaka. Murinda tumeishi naye kabla mimi sijaoa, umuryango we, mimi na familia yake. Ahangaha iki kibanza tutuyemo hano, hapa udongo ambao wanaoishi ndani, ni ukuvuga ngo nta rupango rwari ruhari, yari amaparisere abereye aho, palikuwa pafungiwe, palikuwa fasi yenye nje, twari dutuye inyuma, ariko ubu ngubu nerekeranye nawe hano imbere y'uko iki gipangu. Tulikuwa hapa nyuma, kwa sasa mimi niko hapa nje mbele ya mlango. Bivuze ngo iyo habaga ikibazo nijoro, kusema kwamba wakati yote palikuwa shida usiku, haba kera nyiri umuseribateri cyangwa ubu ngubu ndi imbere hano, hata zamani kabla sijaoa, iyo habaga ikibazo nijoro kwa shida usiku, yarabyukaga ngiye tugahurira hano imbere cyangwa se tugahurira aha inyuma. Alikuwa akiamka tunakutania hapa mbele au tunakutania hapa nyuma kama majirani tu ya kawaida. Nyuma yaho ngaho, baada ya hapo, uko yagiye abaho mu buzima bwe yirwanaho, akabyuka akagenda, ndizo alikuwa anavyoishi katika ndani ya maisha yake, kwa kuamka anatembea, natwe byari uko buri muntu akagenda, ariko nasi vilikuwa hivyo hivyo. Ubwo aho duhuriye haba mu gitondo cyangwa nimugoroba, hari igihe n'icyumweru cyashiraga tutabonanye kubera buryo bwo gushaka. Kwenye tunakutania ikiwa usiku au asubuhi, kupitia hata wiki moja ilikuwa inaisha hatuonane. Ubwo nyuma yaho, ubwo uko ubuzima bugenda bukomera, hizi maisha ilikuwa inaendelea kwa magumu, ntabwo Murinda tugeze tumenyenda ko afite iki kibazo cy'uburwayi. Hatukujua kama mzee Murinda iko na shida ya magonjwa. Mu minsi ishize, ndumva nta mezi 2 ashize, nafikiri kwamba hakuna miezi hata 2 ambayo inaisha, twari duhagaze ahangaha turi kuganira nge nawe, tuko tukisimama hapa nje, tuko tunaongea hano mu muhanda hagati, twari hapa kwenye barabara katikati. Nari nsohotse, hari byo nari ndimo ndi hano, ariko nje na mama Sandrine n'abana, mama Sandrine na watoto pia. Noneho mama Sandrine aravuga ati, mama Sandrine akasema, ubwo twari tumaze kuramukanya, aravuga ngo abwira abana ati, dore abakobwa bawe bari kwerekana ikirenge cyawe ukuntu kimeze. Tulikuwa tunamaliza kusalimiana, mama akasema, ona wasichana wako wanakoresha ndizi mguu wako yuko. Ni ukuvuga ngo njyewe nararebye ndaceceka, ikirenge cyari kibyimbye. Mimi nilipokiona nikaangalia nikayamanza, kwa sababu mguu ilikuwa imevimba. Ubwo mu mutima wanjye ndavuga, amenye Murinda arwaye. Ndani ya moyo wangu mimi mwenyewe nikaongea nikasema, kuna saa moja mzee Murinda anagonjwa. Buri muntu rero ubu ngubu yabaye umuganga, n'iki indwara 3, naravuze ni ku mutima wanjye nta n'umuntu nabibwiye, iki kirenge wasanga kibyimbye kubera umwijima, kubera umutima, cyangwa kubera impyiko.
unaweza kuta figo, au unaweza kuta anagonjwa roho, au unaweza kuta ni nyama za tumboni. Kubera ko ngiye nabonaga ari nk'ikirenge kimwe atari birenge byose, kwa sababu mimi nilikuwa nikiona kama ni mguu mmoja si miguu miwili. Je, naje kumva ko ndashobora ko ari nk'imvune ya kera kuko hari ibintu byinshi twaganiraga bitewe n'ukuntu yakoraga cyane. Mimi nikaanza nikasema kuna sawa naweza kuta amevunjika katika ndani ya siku zake za kale. Ubwo ntabwo nakomeje kubyitaho numva ko ari muzima, ariko kuko nabonaga agenda byuka nkabona akomeje imirimo ye ko bisanzwe muri amezi abiri nta kibazo numugeze numva ko hari cyo kibazo yari afite. Kawaida tu sikufuatilia kwa sababu mimi nilikuwa namuona anaendelea na kazi zake. Mu minsi ishize mike cyane nibwo numvise umwana dukorana ejo tuzagera mu kirori. Siku ambazo zinakwisha ndo nimesikia mtoto ambaye tunatumika pamoja naye, umwana warererwaga hano muri litorero, mtoto ambaye alikuwa akilelewa katika ndani ya kanisa hii. Wari waransabye kugira ngo nzamufashe gutegura ubukwe bwe. Alikuwa akiniomba mimi nimsaidie kuandaa harusi yake. Mama Sandrine yamubereye umubyeyi kandi babanaga buri munsi. Alikuwa mzazi wake, walikuwa wanavyoishi pamoja kila siku nyingi. Uwo mwana turakorana hakurya Goma. Huyo mtoto tunatumika naye hapo Goma, Kongo. Arambwira ati uziko Papa Sandrine arwaye. Akaniambia unajua kama Papa Sandrine ni mgonjwa. Bwarakeye mu gitondo negera muzee Bernabe, Papa Olivier, akamsegelea mzee Bernabe, arambwira ati icyo kibazo aho ngewe uje kukimbaza ariko ngiye Kigali ameze nabi umusaza muri. Akaniambia hiyo swali unaniuliza lakini mimi ninaondoka naelekea Kigali kumwangalia. Niho nahise numva ko bikomeye. Nikapita naona kwamba ni vitu vingi. Ubwo hagati aho amaze kujyayo uko twagiye tuvugana yarambwiye ati ibintu bimeze nabi kuko ndi guhamagara ndi kumwe na Mama Sandrine, ndi kumwe na Mama Yvette, ariko umurwayi rwose ameze nabi keretse mwebwe mudusengere gusa nta kindi. Alipofika akaniambia nyinyi mtusaidie kwa maombi kwa sababu gizi naviona mgonjwa analazwa kabisa. Murinda rero burya agiye aradutunguye, Imana mwakire. Kiukweli gizi Murindo anavyoenda ni surprise kwetu, lakini mupokee. Niryo jambo ryavuzwe n'abapasiteri bose, ryavuzwe ejo n'ejo liongelewa na kila mchungaji. Twese twitegure rero, si wote tujiandae, twitegure ko iyi saha ni isaha buri wese yagenda. Saa kusaa kila mmoja anaweza kuondoka. Ili ni koti twambaye buri wese yajugunya hari akagenda. Hii ni koti ambayo tunavaa kila mmoja ataweza kutoka hapa anaondoka. Twitware neza bya byiza Murinda yakoze bitubere isomo nk'abaturanyi, bitubere isomo nk'abakristo dusenga, nk'abandi bose bemera Imana, twumve ko igihe cyose Imana yaduhamagara twaba duhagaze mu buhe buryo. Tutembee vizuri. Imana inshoboje kuvuga kuko ngewe byari byananiye naho nanicha. Nashukuru Mungu kwa kuniwezesha kusimama hapa na kusema, kwa sababu mahali ambapo nilikuwa nikiketi nilikuwa najisikia kama sina nguvu kikweli. Ngiye mboneyeho kubabwira ko Mama Sandrine, haya basi nashika nafasi na kuambia Mama Sandrine pole, turi kumwe, tuko pamoja mama. Uko Murinda twatabaranaga, ngizi Murinda tulikuwa pamoja bega kwa bega. Nk'abaturanyi ejo nitwumva ko habaye ikibazo ntitukimenye, kesho tukisikia kwamba kuna shida fulani na hatujui, ntabwo zaba tubaniye nkuko watubaniye mbere ndetse uri kumwe na Murinda. Kiukweli utakuwa hatuishi pamoja kama ngizi tulipokuwa mbele bega kwa bega. Ejo mu gitondo umwana wari kuzajya gukorera mariage na dote, ejo wari kuzamuherekeza. Kesho asubuhi amekwenda kuoa huyo mtoto, ngemsindikiza. Ubukwe mu butahe ariko ejo nanjye nzatahura bari kuzataha ejo. Nyinyi msaidiane kwa hii ya kusindikiza mzee, ile ambayo nyinyi na nyinyi mngekuwa ndani na mimi nitashika nafasi hapo. Murakoze, asante. Asante, Mungu awabariki jioni ya leo. Asante sana kwa jirani. Arakoze cyane umuturanyi. Tunakaribisha mama yetu. Reka noneho twakira umubyeyi wacu. Atakuwa pamoja na shangazi kandi abari kumwe n'umushangazi. Mwana watoto yote
watasimama pamoja naye. Ndetse bibaye byiza abana babishoboye bahagurukana n'umubyeyi. Mama atasema. Mama ni uri buvuge na batoto bakuye hapa. Kandi n'abana niba babishoboye kuwe karibu na mama hapa. Baza bakigera umubyeyi abana tubahaye ikaze. Bosco iko wapi kuya? Ese Bosco ko nawe mbona? Ndayambaje akuye. Ndayambaje nawe yazana umwana mu rugo. Abakazana bose. Abakazana n'abajuku. Ko wakazana hari abakwe n'abishwe barimo n'abajomba bako. Yesu ashimwe. Amen. Tunejejwe n'Imana muri uyu mugoroba. Tunafurahishwa na Mungu kwa jioni ya leo. Muri iki gitaramo kwa magharibi ya leo. Imana yacu ni nziza. Mungu wetu ni mwema. Nabuza ahantu ndi buhere. Nilikosa fasi naweza kuanzia. Nabuze ndetse ndavuga ku mateka ya muzee. Nisema sasa atasema ku namna ya mzee. Nabuze ahantu mpera. Nilikosa fasi nitaanzia. Ariko Mungu anaweza. Ariko Imana irashoboye. By'umwihariko rero reka manze nshime iminota 2. Acha nishukuru kwanza dakika 2. Shimye Imana. Nashukuru Mungu kuwa no Imana bose turi kumwe nabo hano. Kubatu yote ba Mungu benye tuko nabo hapa. Abapastori, pastor, n'izindi ngero n'abakristo bose mwese muri rusange. Kristo watu wote kwa ujumla. Hanyuma ndashima Imana kubw'umuryango wa Karaveri. Nashukuru Mungu kwa jamaa ya Karaveri. Hanyuma ndashima Imana kubw'umuryango wa Pasteur Chuma Barnabe. Nashukuru Mungu kwa jamaa ya Pasteur Chuma Barnabe. Hanyuma ndashima Imana kubw'umuryango wa Pasteur Chuma Shongore. Nashukuru Mungu nashukuru jamaa ya Pasteur Chuma Shongore. Hanyuma ndashima Imana kubwa Pastor Dr. Nashukuru Mungu pia kwa ajili ya Pasteur Dr. Hakim. Hanyuma ndashima Imana kubwa Pasteur Claudine. Nashukuru Mungu kwa Pasteur Claudine. Wenda nabo ntavuze bose ndabashimiye Imana. Na wengine ambao sitaye kwa jina yao, Mungu awabariki. Ubuzima bwanjye busanzwe ntabwo njyashobora kuvuga ibigwi by'umuntu cyangwa ngo mvuge ineza umuntu yangiriye atakiriho cyangwa se, ariko burya ineza tugomba kuyivuga umuntu akiriho. Kwa desturi yangu siwezake sema mazuri ya mtu wakati hayuko, lakini napendaka kusema mazuri ya mtu wakati angali hai. Rero ndabashimiye aho mwicaye hose, aho muri hose, kwenye muko fasi yote munaikala. Imana yo mwijuru bahumugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Ubuzima bw'umuntu rero ni igitabo. Maisha ya mtu ni kitabu. Habaho parti ya mbere yo kuvuka. Kuna kusema parti ya kwanza ya kuzaliwa. Habaho parti ya kabiri yo kubaho. Kuna kipindi ya pili ya kuishi. Munakakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Tanapokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Hagera muri parti ya kabiri yo kongera kuvuka byarwa muri Kristo Yesu. Na mtu anazaliwa pia upya ndani ya Kristo Yesu. Bwa gatatu rero hakabaho ya parti turimo. Inakuwa kipindi hii ambao tuko ndani. Rero kubwa muzehe, kwa ajili ya mzee, mu buzima bwanjye na muzehe, kwa maisha yangu na mzee, tumaranye imyaka 32. Tunaishi naye miaka 32. Mzee yari musaza wanjye. Mzee alikuwa kaka yangu. Nanjye nkaba mushikiwe. Na mimi nilikuwa dada yake. Twagera mu rusengero, tukiwa kanisani, nkaba umushumba mushumbye. Ninakuwa mchungaji kwake kanisani. Akaba intama yanjye. Anakuwa kondoo yangu. Twagera mu nzi wacu, tukiwa nyumbani mwetu, akaba vie, anakuwa baba, nanjye nkaba meri, na mimi nakuwa mama. Navugaho mzee byinshi. Naweza sema mengi kwa ajili ya mzee. Mzee agira urukundo. Mzee alikuwa na upendo kandi kuri muntu wese, na kwa kila mtu yote, atitaye
bila kujali. Ndabyibuka ubushize hari umuntu waturiye imodoka. Nakumbuka wakati ilipita kuna mtu alitukula gari yetu. Hanyuma turaregana, arafungwa, biga gutyo. Akaenda mahakamani akafungiwa. Digeze nyuma. Nilipofika nyuma, arangira numva rero Mary. Akaniambia sikiliza mama. Kuna bino usimana biduhaye. Hii vitu si ni Mungu alitupatia. Rangira uriya muntu kama ule mtu tukamubabari situmusamehe. Njye inshuti yanjye n'umwishwa wanjye Barnabe rafiki yangu pale papa Barnabe. Nta muntu umenya ukuntu tubanaje nawe. Hakuna mtu anajuaka gisi mimi naishi. Ajya inshuti yanjye akaba umujyanama wanjye ushauri wangu akaba umwana anakuwa mtoto. Sinzi uburyo ki sinzi sijue gisi. Nandira nuri kumva siko bana. Nasema hausikie baba yako. Sambye ngo tubabarire wa muntu. Sana niambia sasa tusamehe ule mtu. Narangira ngo Mary ngo basingu naona. Kaniambia mama unaona? Unajua ukasema Mungu anaweza. Tunasemaka Mungu anaweza. Tumubabarire. Tukamsamehe. Rero amateka ya muzehe na yavuga bukacha uti. Historia ya mzee mimi naweza isema na bunaingia na bunakucha. Mzee ntago yapfuye. Mzee hafariki hapana. Amen. Amen. Reka mvuge itangazo ritoya. Acha niseme tangazo kidogo ku bantu bari hano. Kubatu benye biko hapa. Niba ukunda mzee, kama unapenda mzee, nanjye ukankunda. Na mimi unalipenda. Ntubwire mzee ngo kwa kundi mujya muvuga ngo usiseme na mzee aseme ngirira uko ridashira. Apumuzike milele vile vile tu abaki. Hapana. Twebwe ibyiringiro tuvuga tufite tumaini yenye tuko nayo. Tufite ibyiringiro tunatumaini kwamba by'umuzuko ya ufufuko kuko Yesu kwa sababu Yesu yabanjije gupfa, alikufa kwanza hama arazuka kisha akafufuka. Ikintu kijya kintangaza cyane, kitu kinanishangaza sana. Aravuga ngo ngiye kwa data, mimi naenda kwa baba, ngo kandi ngiye kubategurira, naenda kuwatengenezea. Amen. Amen. Ngiye kubategurira, ninaenda kuwatengenezea. Natekereje ku muteguro Yesu. Nilifikiria kwa maandalizi ya Yesu yagiye kudutegurira, ambao ameenda kutuandalia. Numva ni ibintu nikasikia bikomeye cyane, vitu kabisa vya nguvu sana. Rero mzee ntabwo yapfuye, mzee hafariki hapana, yasize ameacha. Hari mababa Mulinda, kuko mababa Mulinda, hari Bosco Mulinda, kuko Bosco Mulinda, hari Ndambaje Mulinda, kuko Ndambaje Mulinda, hari umukwe Pasi Mulinda, kuko Pasi Mulinda, hari Martin Mulinda, kuko Martin Mulinda, hari Brice Mulinda, hari Brice Mulinda, hari Eric Mulinda, mwabonye Mulinda mulimuona. Mwana kuya simuraona Mulinda tari hano, basi hamuone kama Mulinda iko hapa nyinyi. Nguyu njoo huyu hapa. Tuli Kigali, sasa tulienda Kigali, yafashe buffet, alikamata buffet yake. Ntabwo narenzi ko arimo amafaranga, sikujua kama muko pesa. Arambira ngo buffet, akasema hii buffet uihe Benjamin aibike, uipatie Benjamin aiweke. Ndatangaje, nikasikia mimi nashangaa. Ndambira ni mzee kuki utayihaye ntuza Brice, ngoja uipatie Brice aiweke. Kuki utayihaye Ndambaje ngo ayibike? Kwa nini uipatie Ndambaje aiweke? Kuki utayihaye na bari abandi bose mvuze ngo ayibike? Mbona uipatie na wale wengine baiweke? Ngo Benjamin azikubika, aseme Benjamin anayua weka. Hanyuma rero buffet ndayifata ndayiha Benjamin, kaipatia Benjamin. Papa yavuze mu biki buffet, papa alisema uweke hii buffet. Benjamin wambye ko harimo amafaranga. Benjamin jo aliniambia sema uko franga. Rero Mulinda ntabwo yapfuye, Mulinda kukufa bana.
Mulinda yasinziriye. Mulinda amelala usingizi. Kandi igihe cy'umuzuko na siku ya ufufuko mfite ibyiringiro. Niko na tumaini. Niba mu ijuru hazajyayo bamwe, kama mbinguni kutaenda wamoja, niba hazajyayo babiri, kama kukienda baina au wawili, Mulinda ni number 1. Mulinda naye ni wa kwanza. Ntabwo ari byo kuvuga ngo wenda se haiko vya kusema kubera ko ari uwanjye twabanaga wangu tulikuwa tunaishi pamoja. Arakijijwe, lakini anaokoka. Kandi ni ukuri arakijijwe. Na kwa kweli mzee anaokoka. Arakijijwe. Mzee anaokoka kwa kweli. Tugera ku bitaro, sasa tulifika hospital. Yarambye ati rero, aliniambia kwamba tumubabaro. Niko na huzuni. Ariko nawe ufite umubabaro w'itorero. Lakini nawe uko na huzuni ya kanisa. Arambira ngo rero ngewe ntabwo mimi ngewe ntabwo nahamagawe. Mimi sikuitwa. Yo wahamagawe. Wenjo uliitwa. Umutwaro uwikorere. Hii mzigo uibebe. Tufite ibyiringiro. Tuko na tumaini. Bifite ubugingo. Yenye iko na uzima. Kandi na tena nzamubona. Nitamupata, nitamuona. Amen. Amen. Shimye umukwe wanjye uri muri Kongo witwa Shaka. Nashukuru mkwe wangu ambaye iko Kongo jina yake Shaka. Ejo hari amagambo yambwiye ko ngomba kuvuga kuri papa wiwe. Kuna mambo aliniambia nitasema juu ya baba wake, ariko ndumva nzayavuga ejo. Nitasema ile maneno kesho. Niyo mpamvu nari mu reservier, ntabwo namuvuze mu bandi. Basi kumusema mu bengine. Ariko lakini ibyo Shaka yantumye nzabivugisha. Shaka alinituma nitabisema kesho. Ndabashimiye rero mwese. Nawashukuru nyote. Bana ba Mulinda, batoto ya papa Mulinda, abuzukuru ba Mulinda, wajukuu wa papa Mulinda, abakwe ba Mulinda, wakwe wa papa Mulinda, n'abakazana n'abahungu be bose, wakazana na wavijana wake wote. Ni muhumure, musiogope, doke mukwe na nguvu. Ndahari. Niko. Ndahari. Niko. Kandi nzi ko ndi kumwe n'Imana. Najua niko pamoja na Mungu. Ubundi muririmbyi y'uzumuka, mwimbaji akijaa roho, aravuga ngo nidukomere. Aseme tuwe nguvu. Kuko hose ni umusenyi. Fasi yote ni mchanga. Ntacyo nikomejeho, hakuna kitu nimejifunza, ariko nikomeje kuri Kristo. Nimejitia nguvu kwa Kristo. Azanshoboza, ataniwezesha n'urubyaro rwanjye, na batoto yangu. Azanshoboza, ataniwezesha n'uyu muryango mugari mubona, na hii jamaa kubwa ambao mnaona. Rero bana banjye ni muhumure, batoto yangu musiogope, kandi nimutinye, na musiogope. Turi kumwe, tuko pamoja. Shimira buri muntu wese. Nashukuru kila mtu yote waje kwifatanya natwe, ambao anakuja kuungana pamoja na sisi. Mbinguni hatutaona adui. Mwijuru na mwanzi dufite yo. Ejo nzabaririmbira indirimbo muzee yakundaga, na kesho nitawaimbia mwimbo mzee alikuwa anapenda. Mu bihe nk'ibi, kwa muda kama hii, buri muntu wese ashobora kugufataho ijambo. Kila mtu anaweza kuchukua. Cyangwa buri muntu wese ashobora kumfataho ijambo. Kila mtu anaweza nichukua kwa. Natangiye mbagira ngo ubuzima bw'umuntu ni igitabo. Maisha ya mtu ni kitabu. Abasomyi cyangwa se abagira ubuntu bakiga, na wenyewe wamefanya pawa neema ya kusoma. Iyo bageze ahantu hari ibitabo biri, wakifika fasi vitabu iko, aragifata, anachukuaka, akagihindura, anageuza, akagihindura, anageuza, agira amatsiko yo kubona ibiri indani, anakuwaka na shauku ya kujua vyenye iko, ahitafungura page par page, anafunguaka peji kwa peji, ntabwo abazi uwacyanditse, hajuwake mwenyewe, nubwo izina ryiwe riba rihari, hata jina yake iko pale, ariko ikibazo, lakini shida, akora commentaire, anafanyaka commentaire uko ashaka, ufafanuzi. Rero ubuzima bw'umuntu, maisha ya mtu ni igitabo, ni kitabu. Ushobora gukora commentaire uko ushaka, unaweza fanya ufafanuzi kisu na ariko nta n'umuntu wakubuza, lakini hakuna mwenye anaweza kukukataza kusoma Biblia cyangwa kusoma igitabo waguze, kusoma kitabu ambao ume. Ariko bagenzi tujya Sioni, wandugu ambao tunaenda kwa njia ya Sioni, nkuko Pastor Pasi yabivuze, vile Pastor Pasi amesema, tukizwe, tuokoke, tushake Imana, tutafute Mungu. Kabiri, ya pili, tugire ubwishingizi ku Mana, tukuwe na assurance kwa Mungu, tuzabona ineza y'Imana, tutaona mazuri ya Mungu.
So nkibanze mu magambo bila kukawia kwa maneno yote, ndabashimiye mwese. Ninawashukuru nyote. Imana ibahe Mungu awabariki. Nejo nzabashimira. Na kesho ntawashukuru. Turacyari kumwe. Tungali pamoja. Imana ibagire neza. Mungu awatendee mema. Kandi umugoroba w'umugisha. Na jioni njema ya baraka. Ariko itangazo gusa. Tangazo na watangazia. Mzee ntabwo yapfuye. Mzee hafariki. Mzee arasinzira. Mzee anasinzia. Arasinzira. Mzee anasinzia. Somye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyahishuri. Soma neno la Mungu ndani ya Ufunuo 14. Ni ijambo rinezeza umutima cyane. Ni neno inafurahisha moyo wangu. Sarivuga hejuru. Nitasema kwa nini. Ariko nimuhumure. Lakini msiogope. Kandi mukomere. Na muwe na nguvu. Mfatiro z'Imana zirahari. Misingi ya Mungu ingali. Kandi zanditsweho ijambo. Imeandikwa kodeno kusema. Tekabiho. Bwana Mungu abageze kuri izo mfatiro wenye bamefika kwa hiyo ntabwo bajya banyeganyezwa abatingishwa kwa ahubwo barakomera wanakuwaka nguvu barangiza gukomera wakisha kuwa nguvu bagakomeza n'abandi wanatia nguvu na wengine nimukomere rero muwe nguvu kuko turi ku mfatiro za Kristo tuko kwa msingi ya Kristo. Mungu awabariki. Asante sana, tunashukuru.